ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ان شاء الله تجهيزات رمضان بالجلاش بطريقه سهله وبسيطه وحشوه روعه، ومش هكلفك اي حاجه. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا نبدا وصلت كده. انا معايا لف الجلاش. اول حاجه هاتي الصينيه بتاعتي سمنه، عايزه تديني زبده على زيت، سمنه على زيت، اي حاجه اللي عندك موجود عندك كده. مش كده؟ واحط ورقتين 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 وهدهن ما بينهم. تمام كده. حطيت ورقتين، ما بدهنش ان انا بصر يا دوبك كده بالفرشه، حاجه بسيطه. ورقتين تاني بقى كده واظبطها كده ما تبقاش كده. وفي الاخر احنا اخر ورقه بنلم بيها كله الطرو دي. واي حاجه مقطعه بنحطها في النص كده. بحط نص كميه الجلاش، والكميه التانية بحطها بعد ما ايه، بحط المكسرات بتاعتي. كده ورقتين. هو بياخد سمنه كتير شويه بس عشان يطلع مورق معاكي. لازم كده بالسمنه. كده حطينا لسه نحط ورقتين تاني، يبقى كده حوالي نص لفه الجلاش. هي نص اللفه بتبقى نص كيلو. هي اطراف متنيه زي جوه، واخر ورقه بنلم بيها الجلاش كله كده. احط بقى الحشوه بتاعتي. ده الفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض كده. حطي بقى براحتك وسوي كده. عايزه تحطي كنافه براحتك، بس تكوني محمره. اي حشوه عندك موجوده. كده هنكرر كل اللي احنا عملناه، وهنشوف في الاخر اخر ورقه انا هنعملها ازاي على الوش. كده اخر ورقه عندي انا احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده، برفع كل الجلاش كده من تحت خالص، واروح الورقه تانية كده عشان يبقى متساوي معايا بالشكل ده. معايا بالشكل تمام. وهنقطعه مع بعض كده. تقطعه النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده كده، تمانيات في سبعات.
الطريقه برضه الناحيه التانيه كده، عارفه ادخله كده. بالشكل ده. راح حاطه السمنه كده، وعلى الفرن على درجه حراره 180 برضه لغايه ما يحمر معانا ونقلب الشربات وهنشوف نعمله ازاي ان شاء الله. كده اول ما طلعت الجلاش من الفرن على طول الشربات يكون بارد مش سخن، نقليه على طول عشان يبقى طري معانا كده. هو لما يشرب الشربات بتاعه كده ونقدمه مع بعض كده. بعد ما الجلاش شرب الشربات بتاعه بصوا مقرمش ازاي. ما شاء الله القرمشه والحشوه جميله وشكلها يعني ما تقوليش ان ده سوداني. والف انا وشفا.